BIAG WENU PATAY. Pinapalabas, pinilit ni Solomon at timtiman ni Michael ti arak nga day ti baso na. Sana kayat ni Michael ngam nakaungat ni Solomon. Iso kinuna ni Ansot at timtiman na latan. Kabayatan na, ijay simbonan. Saan pa'y apimanaw ni Ophelia. Tati kayat na, makitinulong kinilakay dakluhop nga gisuro iti karate. Kunamot di bakat dalen, akasano pa'y amasapulan ni Ophelia ti pamilya na, nuag talinaed iti ayanda. Ngem kuna nilakay dakluhop, nga ginanalaeng iti sumagmamano abulan, sakbay nga ituloy namanen ti agsapul. Iti sabalya bangir, nalpas ti first canvassing, dagiti kandidata iti Bugalyon College. Ni Fatima, ti umuna akaduan iti kwarta, ket sumarsarunukan kwa na ni Layla. Limabas ni Fatima iti ayanda, ngem sana magustuhan ni Vina, ti impakita ni Fatima. Iso, asinurot na daytoy. Itagagayem, adtuyen tituloy ti Nobela tayo na pauluan. BIAG WENU PATAY! Layla, adodaan ang kablaaw ka. Ay, Layla! Ha? Di lumabas diti ayan tayo? Kitain nyo! Ha? Ni kabuso. Adaytan! Che! Nita, talaga ang makapabuisit mati ugali na. Paimanta ka makamag matapagsasawa. Ha? Kinamakam na ni kabusor. Ang mga nagpangat da. Surotek. Ay, saan ang nakapagdapal ni Vina? Apay dayjay ang Fatima sa mga. Apay anadagsan ti dara na kanya. Surutek Davina kan Roldan. Ha, impagtadyak na abutan. Naglogan na dagos iti Kotseda. Vina, barsakag ko matitawan ti Kotseda. Ngam linapdanak ni Roldan. Vina, rumbang agtapal ka. Nututupam ni Fatima. Sigurado, awan pinasaya tapagtungpalan na. Nulikat, awan ti panagpatinggana day nga apa. Malagip ko tinaramid na kanyak idi. Impupukdak iti may sa bodega. Kat ijay na at tinungpa-tungpa. Pagyamanak takas dila ang tinaramid na kanyak. Api adi ka ng kamang iti pulis. Kas itinakunak idin kada kayo. Diyak kaya't nagparikot ni Papa. Isong awan apulos tinang ibagbaga ak iji balay. Nga agpapan kinilos viminda. Vina, aganat ka. Amangan no aramidan na kan katikas jay. Isuday tante ko na. Asaan nyo langan at tutupan? Liklikan nyo. Tatno maliklikan ti apa. Kalukluk at pailaang day ti pagadanan. Ngam adon ti estudyante, master. Wen Ophelia. Dagita dagijay sigod nga agad adal ditoy. Inton agangay umad adudanton. Nasayat no kasta, master. Pasig da nga agtutubo. Malagip ko ni Fatima, master. Nasamot day dyan iti karate. Wen, imalakan ka. Ngam saanin ang mabalin nga umayda ditoy. Imbagak ka ni Dora nga ilibad na ti kaadayon ditoy. Nasaysaya atan ti kasta. Amo, kailiw na kayo ti anak ko. Ngam saan anaskan ang maamuan na nga adda kayon. Numaamuan ni Solomon. Ang mga no di na kay sardengan. No itirangat, iti mano-mano. Kabaulan nyo ita. Adda paltog na. Katday ta ti delikado. Maawatan ka, Ophelia. Ngamnas ka na nakasagana tayo latta, master. Taditay amo. Nga mga no iti may sang aldaw. Katkalaat ngagparang da ditoy. Naskan anak kasagana tayo amin. Ngagpapan ka dagiti estudyante.
Taamangan no mairamraman da. Mawatan ka, Ofelia. Ket husto ti kunam. Nasken akanayon tayo ang nakasagana. At ato ita ti collection tayo para iti second canvassing, Layla. Nasaya at mat. Amom, immadupay ti mang suporta kan ka ita. Agraman ka aroba mi ababak nang tedda iti suportada. Takayat da ka no ang mga baka a friend ko. Agyaman na. Uray dagiti kaaruba mi ditoy. Adumot tinangtad iti suportada. Kat ni Papam, nangtad ka din? Ay na, saanan? Saan abali? Taadumot timang suporta kanya. Ni, apay ngay akasta, Layla. Amangan no maditi panagawat ni Papam, no kasta. Amangan no kunaan na adi mo kaya titulong na. Wanyo ti kwarta na. Iso nga awatim latan titulong na. Sana bali, tanaragsak mat at tumulong kan ka. O sige, ibagak to nga rod kin ni Papa at tumulong. Wen antap no saan amasair. Kunaan nan tukid din at di mo kaya titulong na. Wan iha, tumulong nga. Kaya't ko asika ti makurunaan. Papa, Sige. Uray inton last kan basing yo, amang tedak ititulong ko. agyaman nak, Papa. Uray ni mamam, agpatulong kamat kan kuana. Awagam iti telepono. Ti panunutem, para iti pagadalan nyo dayta. Wan, Papa. Sige, awagam iti telepono ni mamam. Wan, Papa. No dadong. Kaya't kun nga isartang ti panang sapol ko kada na nabogan. Mamadalen. Gapot ang maaw-awanan ako ni tinamnama. Anak, Apay anapaidam ti panawan kanya. Apay adi na ipaay kanyak ti kalkali kagumak. Apay adi na pagsabaten ti dalan mi. Kadagiti patpatak ko iti biyag. Anak, ado ti saludsud tayo iti biyag, adi tay masumbatan. Ngam inton madanon to ti pan nakasumbat na. Satay tumaamiris no apay. Mamadalen. Ngam ti importante, kadi tay agsarday ang mga mo iti sumbat na. Ala, umunagtan anak. Rabiin, maturoktan. Nalamukan dito'y ruwar. Sige, mama. Layla, umadaling ti last canvassing. Sigurado, sikan ti mga ba. Sigurado day Layla. Ngamin, sikat ti kadakkelan iti kwarta, kadagiti naglabas a panagbibilang. nasaya at no kasta. Iso ang kapusor mo. Nagatidog ti misuot na. Maragsakan akman para kenkwana. Maragsakan na. Gaputa adayo adakdakkel ti kwartam. Kaya't nasawan, ado tinang suporta ken ka. Gapuday takada kayo agagayim ko. Agasam, saan la ang education department tinang suporta ken ka? Agraman sa Balipaya department. Oray da kami. Sikat ti sinuportaran ti departamento mi. Ngamin, awan mo ti kandidata mi. Tapasig kami mo talalaki. Wow, nagmayatin no kasta, Roldan. Idanon mo ti panagyaman ko kadakwada, Roldan. Wen, idanon ko. Ala, agmirinda tayon. Tas sumarat tayon iti klase tayo. Sige, siyak itatimang bayad dito'y in-order tayo. At iti kwarta, iha. Tulong ko kan ka. Tako namat alas kan basing yon. Papa, Adda basit kawadwadan dayta. Ingkabil kulatan iti sobre. agyaman nak, Papa. Dakkel atulong dayta para iti bagbagam a fundraising yo. Wan, Papa. Ket good luck, iha. Thank you, Papa. Palagip lang, mga bakaman kan saan, tinasken, adda na aramidam para iti pagadalan nyo. Wan, Papa.
Agyaman ak maawatin dak ngagsuro iti karate, ma'am. Welcome ka. Anya itayan dyan nagan mo? Victor, ma'am. Victor. Agad-adal ka kadi? Saanin, ma'am? Gaputawan ti kwartak nga ramatag. Ha? Sipod agtawanak iti pito. Nagsinanda na ng kintatang ko, ma'am. Kat nagnaedak iti ikit ko. Ngam na uyong da. Kasta? Kat? Inan anong sam ti kinauyong da kany ka? Wen, ma'am. Kalpasan na, anya pa'y tinapasamak? Nagan-anosak, ma'am. Nga oray ul-ulpitan dak. Kaasi ka mat. Ngam idijak makaanos. Nagtalawak. No sa dino laditan ti pagturturogak. Anya? Kat, sa dino nga rodon ti pagaw-awitam ita. Awan, ma'am. Tadyakon kaya't tagsubli kada ikit ko. O sige, kasaritak ni Master, maipapankan ka. Wen, Ophelia. Nasaya at maeta dito itinagkamangan na. Dayta ti may sa motibo, iti daytoy apagadalan. Tapno makatulong ak, kadagiti agkasapulan iti tulong ko. Master, No kastamot laeng adinan kayat ti agawin iti ikit na. Makipagnaeden ditoy. nasayaat no kasta, Master. Kaasim man, amangan no anya pa'y tidakas ang maaramid na, no di tay tulungan. Amangan no masumok na pa'y ti agdroga, wano agtakaw. Sige, mapanag iti ayan na, akasarita. Layla, nalpasan ti bilang. Yawag dan no asinon to ti makaronaan. Ay na, madanagan akmanan. Anday ka. Dumngag kayo. Ibagadan no asino tinangabak. Kadita, intayan na no asino ti kadakalan iti kwarta. Bueno, dumngag kayo ana ibag. Kadita, ibagak no asino ti kadakalan iti kwarta. Awan sabali no dini. Miss Laila Velasco in the Education Department. Sikatik mo yun, Layla. Kadlawan ka, Layla. Congratulations, Miss Laila Velasco. Si Kati Queen, Layla. Inabak mo ni Fatima. Saan na mabalinday to ay? Apaya sana siyak tinangabak. Ay na, nagkwarta di kandidata ti Education Department. Kasano ka na pasamak daytoy? Ay, naabak kan. Naabak tayo na Commerce Department. Saan na mabalin? Ay, fama. Ang ito di ba? Pasin tilas kan basay. Padaan pa yung araw ti Coronation Tunberne. Jack Macklin daytoy. Dayjay alayla ti makuronaan. Saan na mabalin? Kablawan na ka, Layla. Nangabak ka. Agyaman ang kada kayo amin. Agyaman ang iti support tayo. Layla. Amo, sinipsipo. Sige, kami pa iti classroom ni. Kasla agong ungat itay kadag iti kakadwa na iti department da. Anya? Saan yung daday tati panunutan mo? Ay nanoldan, na nakita na ko maitay ni Fatima. Talaga amadlaw nga pungpungtot. Nalabit adi na maaklo na naabak. Ay, saan na abagay ti Queen? Napimpintas matlang ni Layla ngam iso. Pag-ibig mo na. Amangan mo idahanon dakan ko na. Oray man, pudno man. Wala na, gusto na kan. Nagawit tayo. Kami tayo kat masiknatan. O sige, intay pa yung mga restaurant iti sentro. Sakpay nga gawit tayo. Siya tita ya. Saan ka? Siyakon. Aglaw out ta. Rumbaglaan. O ala, intay yung arudan. Dakkel ti pamati kanyak dagiti pada tayo nga estudyante. Iso nga adudaan ng suporta kanyak. No kasta nga rod, Miss. nasken ajak ida upayan. Mino. Gusto ka, Layla. Bakitam, asikati maiparbang iti dayto ang pwesto. Asikati Queen iti Bugalyon College. Ang palagi playong, Layla. Saan ko madumakal ti ulong?
Di kagbalin na napanakal. Kan kang ronaan ha? Napakumbaba kalat ako ma. Wan, Roldan. Layla, adda kami latakan ni Roldan amang suportakin ka. Agyaman na kada kayo adto. No awan kayo. Jak lang amo no kinabaulak dayto eh. Tulungan da ka iti anyaman na ganwat mo. Agyaman manan, Vina. O ala, mangantayon. Kalpasan na, itulod dakan. Sige. Nasakit tinakan ko, Doray. Tapay asaan asyak ti makurunaan. Awanin ti mabalin mo ah. Jak impagarop, ngad adupay gayam ti kwarta dayjay a babae. Naglawag, Fatima. Nabuyak ti amin. May kadwa ka lang iti dayjay alayla. Napintas mat dayjay alayla. Napimpintasak! Fatima, isudaytan ti bagbagakan ka. Nasken nga aklunam. Asaan nga amin abanag kat matagikwam. Mabalin ko maasyak ti makurunaan. No di naklinapdan. Anyo? No kumatayin withdraw amin di kwarta ki di bangko. Di supay kumanay nayon. Anya nga ita? May kadwak laang. San abali ah, tamay kadwa ka mat. First runner-up. Oh, dakkel apa kay dayawam dayta. Di kayat ko. Siyak ti makurunaan. Asyak ti queen. Fatima, saan nga amin akali kagumam kat matungpal? Kablaawan ka, iha. Kunak tumit ngamin. Sika ti agbalin a queen. Jak ninamnama, papa. Nagadutin ang suporta kan kwa na, Uncle Tony. Kasta ka di. Nasayaat ngamin ataw ni Layla. Iso nga dutin ang suporta kan kwa na. Ket ora iti department mi. Ni Layla ti sinuportaran da. Nasayaat nga rod no kasta. Aduda contestant, Uncle. Ni Layla ti Queen. Sa anak ko mga nagbaligi, no diga po kada kayo. Dakil tinaitulong yung kanya, Roldan. Da kayo kin ni Vina. Ket, itatasi ka ti Queen. Ad-adamanan ti panang suporta mekan ka. Agyaman na. Uray sak iha. No kasapulam ti tulong ko. Si dada anak at tumulong. Da kami kini mamam. Agyaman na, papa. At da kamat dito'y kubo, Roldan. Wen, Uncle. Agpangin basit. Tadagaan Kan, jak makaturog. Roldan, agyaman nak iti panang suportam kini Layla. Nasaya at matadda ka. Tapno at dakat kadwana. Wen, Uncle. Kat, pagyamanak matikin na yung bagyo kanya. Makitak ti kinasingpet mo. Iso ati kayat ko. Awagan nakmatan iti papa. Ha? Kasta ti kayat ko, Roldan. Ibilang nak nga amam. Ket ti kayat ko, papa, tiyawag mo kanyak. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy, tinubela tayo anapauluan. BIAG WENU PATAY! BIAG WENU PATAY! Tinapalabas, ijay simbonan, kaluklukat pailaang ti pagadalan iti karate, ngem adun ti estudyante, pakairamanan ditan, ti may sangag tutubo, ngagnagan iti Victor. Nasaam ti kapadasan na iti biyag, iso asidadaan ni Master Dakluhop amang tulong kenkwana, gaputa day ti may sa motibo na, iti pan na kailukat manen ti pagadalan, ti tumulong, iti agkasapulan, iti tulong na. Iti Matbugalyon College, nalpasan ti last canvassing, ket nilayla ti kadakkelan iti kwarta, ket iso nga rod ti makuronaan. Kastaunay matapungtot ni Fatima, gaputasan nga iso tinangabak. Kabayatan na, iti may sa arabii, agsarsarita da Tony ken Roldan, iti kubo, iti hardinda. Kuna ni Tony, nga awagan ni Roldan, iti papa. Itagagayem,
Adtuyin tituloy ti Nobela tayo anapauluan. Biyag! Wenu patay! Wen Roldan. Papa, ti kayat ko ayawag mo kanya. Ha? Kwa? Makitak ti kinasingpat mo. Awan ti makunakkan ka. Mabay na ka mangawag kada kayo iti papa. Uncle Tony. Tangay awan anak ko alalaki. Si kalangan ti bilang ko alalaki nga anak ko. Kwa? Roldan, may kariya ka di ngagbalin apapam? Ha? Wen? Sige. Awagan kayo iti papa. Ket apay nga rod akas lagsangit kameten. Gaputan na karagrag sakak. Agyaman ak unay papa. Amom ka di, Roldan. Naragsakak met iti panangawag mo kanyak iti papa. Papa? Roldan anak. Papa? Oh, inarakop na kameten. Awan ti makunak kada kayo, papa. Agyaman ak unay iti kinayang bagyo. Papa, nakitak ti panangarakop kan ka ni Roldan. Itay adda kayo iti kubo di taratin. Kasta ka di? Apay adi kay masidag. Saan ako na nagtuloy? Idi nakitak akas na seryoso ti panagsarsari tayo. Layla iha. Ibilang mo ni Roldan, kas pudno akabsat mo. Gapo tayong bilang kon, kas pudno nga anak ko. Papa, Wen iha. agyaman nak papa. Amuyo, nasingpet ni Roldan. Nagagatpay. Di kay agbabawi amang ibilang kan kwa na nga anak. Amok dayta, iha. Agyaman nak no kasta, papa. Jakman amo, papa. Sabali tirik na ni Roldan. Idi pay laang. Ha? Idi adda kami pala ijidaklan. Maasya na ko na ikunkwana. Aging gaan nagbalin kami anadagkat iti tunggal maysa. Amuyo ka di, papa? Kanayon nga danatang nga itugot na iji pagadalan. Kat mapan na ila ko iji faculty. Kat maasyan matagiti teachers. Iso agatangan dati natang na. Kat di mapaglakwan na. Iso ti pagplet-plete na amapan iji pagadalan. Kasta ka di? Nakakaasi ti panagbiagda. Tay kapsat na. Iso ti mangmanggad para kadakwa dato ha. Ngam sayang, tawan mo ti kapsat na. No sa dino nga tan tinapnapanan na. Kaasid ang harot no kasta. Aging gayta, awan pa'y laang ti kapsat na. Papa, saan anaan-anay tiragsak ni Roldan? Gaputa di na amuna sa dino ti ayan ti kapsat na. Kasta ka di? Ala, bayam ta kasaritak ni Roldan. May papaniti day taabanag. Takitahat man niya ti may tulong ko. Sige, Papa. Mala, ingka maturugan. Rabi iuna yan. Sige, Papa. Inakon iti silat ko. Good night, Papa. Good night, iha. Roldan, pasensya ka na imayak dito silid mo. At dala kaya't ko adamagan kan ka. Anya dito, uncle. Papa? Sa dino ti amom a posible ang nagturungan ti kabsat mo. Ha? Padasak ti mang sapol kan kwa na. Ha? Sapulan niyo ti kabsat ko, papa? Wan anak. Kuha, papa. Idida mo.
Dito'y bugal yung tinagtrabahuan na. May sa helper iti pagtagilakwan iti construction materials. Ang awan ka nun ni Jay. No kasta, dito'y bugal yon ti ayan na idi. Uwan, Papa. Nagpatulong ak idi kadagiti pulis ditoy. Ngam di da nasapulan. Iso apat yun mi kan ni Layla. Analabit ang nagpasyudad. Sa dino nga tayo jay syudad. Naglawa ti syudad, Roldan. Ang amala, padasag ti agpasyudad. Agpatulong ak kadagiti gagayem ko jay. Agyaman ak, Papa. Kasi kamot ngamin na kanayon amang pampanunot iti kabsat mo. Iso apadasag ti tumulong kan ka. Agyaman ak unay, Papa. Ala, maturog kan. Rumwara kung dito'y salit mo. Adda kagayam dito'y paraangan, Fatima. Apay adi ka pa'y maturog. Uray sana ko namat maturog. Ha? Nene. Apa yun? Kan agsangsangit ka mat. Masursurunak! Ha? Ay. Amuklatan mo, apay. Nasakit tinakam ko, Doray. Jack Maklon! Apay asana siya ti Queen! Apay aday jay pay ababae tinagbalin a Queen! Anya ti adakan kwa nang awan kanyak! Napintasak mata! Karupay pagtupay ni mamag! Ha? Kwa. Kastoy na Fatima. Amom. Napintas ka man kung saan no talaga asikati kayat ti tao asuportaran. Di sikati Queen. Ngam no di da ka kayat awan mabalin mo. Anya! Di na nga bakit ado ti gagayam na. Iswa siyempre, ipandamin kan kwa na ti kwartada. Anya! Ngam kastay na kunakon. San abalin, ta si kamot ti may kadwa iti Queen. Si Kati Ha! Unay kan Fatima! Makakigkigtot ka! Basil mo! Basil mo! Hindi na klinapdan na nang yunwari ti urnong ko iti bangko! Di na nga bagak kuma! Dakulin agatan ti inted kukan ka. Sika kumati na nga ba? No ado tinang suportakan ka. Buisit dagit ang estudyante! Ta sana siyak ti sinuportanan da! Kastoy manday ta, Fatima. The question, apay asaan asika ti sinuportaran da? Apay, Fatima. Gaputa saan da ka akayat? Apay adi da ka kayat? Siguro, saan da akayat ti ugalim? Ano saan? Amangan ngamin no suplada ka. Saan ka friendly? Anya! Dagita ti ikonsideram. Sana mabalin! Diyak kayat nga atiwan nakday di alayla! Diyak kayat! Awan latta. Ipilit na latta ti kayat na. Umunigak ngatan. Inak ngatan maturog. Oh, adto'y ti almusal mo, Fatima. Sabado ita, kat awan serakyo iti pagadalan. Anya kumaita? Mapantay di sentro. Intamang hire iti gown mo. Diyak kayat ti ag-hire. Ti kayat ko. Gatangan ta. O sige, Ti kayat ko. Daytay kanginaan a gown. o sige. Ti kayat ko. Daytay kapintasan a gown. O sige. Ti kayat ko. Daytay siyak ti kapintasan iti gown kada kami a kandidata. O sige. Ti kayat ko.
Daytay siyak ti kararanyagan ti gown na. O, sige. Ay, unay kamutan, Fatima. May kanduray. Huh. Makakigtigtot kamot. Kalaat kamutan nga agikis. Masuranakan ka! Awan la ka din ti sa bali nga isungbat mo, no di? Oh, sige! Ha? Insultuan na ka di, Doray! Ha? Unay kamutan. Aprubarak lang ang kibagbagam. Ta siyempre, kanunungak nga rod. Ha? Malakit din. Agar musar kamay. Tapnurumortan. Mapantan iti sentro. Ha? Di ka di agong ungot akasta. Di ka agmisu-misuot. Nang runa inton coronation nyo. Awan na. Lumaad ka. May mayat no nakaisang kalata. Iti kasta. Napintas kalata. Naawatam ka di. Ha, Fatima? Nasakit pa lang tibagbagik. Kapiti pa ng kuktar kanyak damang kulban. Dito na nga lang tayo. Pagdalusan na kami. No makita ni Big Boss, nga dupay lang tiwara. Kalpasan tiramramba. Sigurado nga agungat. Isuadi kayak sadot-sadot. Wisit kit di. Sige. Agdalos tayo na ibag. Dagiti na duma. Agkaray da. Untong kuhan. Binarsak ko na hansot iti kalab ti kaldero. Masurunak launay kan kuhana. Hoy, Peryong! Agunay ka! Si kalangan tinakatugaw pa lang dito. Wisit ka hansot. Kundi mandar ka dita. Dan tumut aldaw mo. Ophelia, kumusta ni Victor? Talaga ka di nga interesado nga agadal? When, Master? Nasaya at no kasta. Ay, napan mi kinasarita kinidalen, tay ko na nga ikit na. Ngam talaga nga awan bibiyang daken kwa na. Anya? Kalpasan nga imbaga na tikas jay. Timalikod na dagos. Nagbastusan? Iswaday jay. Pimanaw kami matan. Talaga nga awan bibiyang da ni Victor. Wan nga rod. Iswa sige. Agyan dito'y ni Victor. Imbagla katulungan tayo dito'y. O sige, da kayo ti makaam mo, Master. No kayat na ti agadal iti academic. May mayat manan. Ta para matlang iti pagsayaatan na. Master, Si dadaanak at tumulong kenkwana. Basta say sayaatan na. Adon ti kwarta. Pagid-idaklatan ti kwarta. Siya kon ti kabaknangan dito'y lubong. Ang kurang pa na ito'y. Ang pabaknangag pa iti husto. Big Boss! Apay? Anyat ka sa pulam, si ka-bodyguard ko. Ha? Big Boss! Kwa! Saan ka ba't ngamin na narumrumar dito'y silid mo? Iso matantanagan kami a bodyguard mo. Amangan ko namin niya tinapasamakan ka. Umunag ka! Uwan, Big Boss! Umasidag ka nito ay. Wow! Nagado kwarta iti kama, Big Boss! Wan. Ato. Big Boss! Hangam kurang pa ita. Isong agpabaknangak pa ay. Nagado kwarta, Big Boss! Bilibak ka ta kayo! Bilibak ka talaga!
Bilibak! Wan niya iha. Nakasagana ka na makoronaan? Wan, Papa. Ket ni Roldan, nakasagana ka di matan. Wan, Papa. Siyak nga ruden ti magagaran. Umay ka mat, Papa. Umay ka agbuya. Sige, iha. Umayag. Sana balit rabi imot ti coronation. Agyamanak, Papa. Inawagak ni Mama. Ngam saan ka no ama ka umay. Gapot na ado ter aramidan na. Sana balin, iha. Adda akmet, umayag. Agyamanak, Papa. Wanyo, intan Fatima, amangan nung maladaw ta iti coronation. Sige. Kita ama, amangan no adda nalipatam. Ti high heel ko. Adda ije kutsi, Ti gown ko. adda aminan ije kutsi. No kasta. Awan nga rodan tinalipatan ta. Sige, intang arudan. Kat sumabat ije pagadalan ije tinulagan ta amang make-up kan ka. Sige, mapan kayo niya backstage. Tamang kita iti pagtugawak iti sango. Sige, Papa. Itulot kayo pa iti pagtugawan niya. Sakbay mapan kami iti backstage, Papa. O sige, agyaman na, anak. At dadag iti parents na kakaduak nga agbuya. Kunak no siya klain. Excuse me, Manong. Mabalin ka dito ang tugaw kita abay mo at tugaw. Sige, kabsa. Agyaman na. Adda ka di anak mo kandidata, kabsa? Ha? Un. Adda ah. Katsi ka. Adda ka dinit anak mo. Uwan, kabsa. Iso ti makoronaan ita akwin. Ha? Anak ko na kaya matay ka gurkuran ni Fatima. Kadagiti madaydayaw nga opisyal ti ili anaawis. Dagiti parents nga inmay. Dagiti estudyante ang nagtrabaho para kadagiti kandidata da. Kan kadagiti amin na natimulong. Tapno agbalin anabalegi daytoy nga aktibidad dito'y pagadalan. Agyaman kami amin kada kayo. Yabra sa mi tinabara apan nagyaman mi kada kayo. Kat daytoy naangay nga aktibidad tayo kat para iti pagsayaatan. Dagiti anak tayo nga agad-adal. Dito'y Bugalyon College. Sapay ko ma, tagtultuloy ti suportayo. Naimbag arabii. Kanagyaman kami manon. Kat ita, mangrugin ti coronation! Oras matan nga intay ibaga. No asino ti first runner-up. Awan sa bali, no di Miss Fatima Zamora, iti Commerce Department. Yahoo! Zamora. Kapin ano na ni Solomon Zamora. Kitawag man nga ron ti parents ni Fatima Zamora. Amang ipin iti sash at barakan kuana. Oh, ay, excuse me. Mapanak pa ije stage. Makipagnak, apo. Listen nyo. Zamora. Putot nga tadayjay ni Solomon Zamora. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na denggen, tituloy, tinubela tayo anapauluan. BIAG WENU PATAY! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. BIAG WENU PATAY!